Yai public speaking seminar online through akisai ahon telte teng ama sapianina kahon na vaido na kahon na kipa pi ma mai hi thuge ni chi poimo takahia culture sing tang mi te lak banga kizat na di mun tuam biakin kia hi lowena indong tawai hiam ai kele si in hiam ai kele thil tuama ding te na di hun tam pi pen ma oma huchi hun te beka bangchi ading ding nervous lowa bangche ki controla igen di bang te gen khe thei ding hiam chi te kisin sakna yai sana da kalni vel ni isoma yai na hontel kha nanga di ma phattuam thilman phattaka hi chi nana phok ngei le kalamena hi ke ka hi le lamwan sang tom bin ka hi a ken lai bu te kana gala yai muna introduction saulo ning chi ka hon nei dia public speaking ama 2020 koma kana bol 2021 January kha ki hong kia public speaking siam ding dan ki chi kana gal so a lai bu sang khat lam ki khong a hia wai zo chang a life and career transformation ki chi english a career to ki sai bang kana gal so a wai zo chang lai bu bang chi gal di chi to ki sai bang le a ching khan niam langal to kana gal homo ba na hi a let te spen mi teng poimo ki chi pek zali som ngala ma sa lai bu sa ma khat kana gel so a hei te kalai bu gel tamlo a hiya ken ka hi le MA psychology kana zo khia wai teng ba ka certification course tuam public speaking a cho banga som le nga ve lam ai ke le counseling line cho wa som ni le li ve lam ai ke ale line tuama kana zo khia wai te ai na the siamun lan wifi ki connect choi hia bang chi ha ma line mit kha bang ya mai la le connect thei zela hi na port khiat kha ko le mo network khoi lo zia ka chi kha ka hon gen zol hi le in ken seminar tuam kum 2018 akipatin kana pia children home bang mun nga lam banga rehab center bang mun nga lam wanga ka tenga kana pedana kum khat kum ni chi bang ai kela school som thum vela seminar session tam pi ve pen ma kana pia yai career guidance seminar chi te bang yai te ba ka biakin tuama teachers training ya staff training chi ya mai ki mental health ya personality development program chi te bang mun tuam kana pia Mizoram banga lamka banga ai kele Chandel district bang Tamenglong bang ai ki ale mun tuama state tuam in le kana pia hi chi kha tamlo ka hon ki introduce na hian lan nget no phat ka hon ne ya participant te atam atom lam hin ka boy ke aum sun te kha lunglu taka chitak taka tela icha na ngai khiat top wa level thei bun lo ding una hi athu kha tam lo seminar chi hi mem kha knowledge ki piak to an ha hi ma wai ja ka khai cha thu gen bia ki nai ngai te dan doi cha na ngai mei wa le na lung simun ya ki gen kha ten kha man home zo lo di wai ja ka notebook to pen ana ready un lan hoi na sakte point te ma wai te be kana gel khelew chen tu nung chiang ane thak chiang wa kha bangza hiam thei be lai dingu mo chiam te thei dingu nai chi kha kon gen hian lan chi tak takini pang diwa top tan hi pang ngei kha ka hon lam men hi tun screen share ka screen share na mu theu ya na mu thei wa le yas chi nong type non me diwam assistant nei lo ka hi zia ka kha ka o akizak thei ki le thei lo ding kai ka pau dan pau zom den ding ka hi wa zia ka no kha
ka ona zak thi lo ya mai kile bang ya mai ya le kha ya ya comment section a khana hon comment zelo ka hon ngen hi mu thei lo ma screen share kha ki bol kha thei lo ka hon check zwal deu wai zo chatwa program tak taka public speaking seminar a lut swak ki hingal ding hi screen share list is yes screen share kha pai thei kia he screen share kha ka mek le ki salakin chana dang la bang ma option ong ki pelawa boy wai sim ma ke minute khat minute ni khona ngak zo don lan screen share bang ja ka screen share om the lo hiam ka screen of ke namu ya screen share ai the ya tu na tu nang ni thei ba then a screen share kha ka mek le pai ma lo refresh ka hi kong pat ka hi ichine una bom chiang ya naung na thei sia mun lan na left san ki leo chin chi kha kong nge na hi ki to ki sai introduction ka hon nei khena ning chi kong be lap thak dia hi ISO certified a hi hi bukim growth ka chi pen kha wai zo MSME registration kong ki bola wai zo council school council or association of India le member khat ka hiya Sikkim skill university le ka partner te hiya healthy minds work chi te hong graphy chi te hong le ka partner hiya bodami council in de chi te hong le hiya tu za nai kisin sak jing dan wei le apoi mo tang pi teng cover dia ma apoi mo tang pi teng su khavek dia hong sin sak som ka hi hiai kong sin sak hanga kha hiai theory public speaking theory pen dakal som thum dakal som li lama sawa hi a practical tel nai lo a theory chau hoi ja ka hiai sana kha vek sip sipa ikisin sak man tha ke de dakal kha kim lang dakal ni ki kale na izo som te te dingwa hiai hun sung apoi mo ma apoi mo diak te
ong tat som ka hi chi kha saw lo kong gen hi le MOV move method minutes before the speech hoi takin again ma sadawai zo cha opening of the speech bang chidana thu gen te pandi mi attention hi de bang chidana pat ding chi te again to dia hoi zo chenga variety of voice and body language bang chidana I khut he te ma bang chidana jang so di bang chidana control ball di chi te hoi zo cha top na pen ending of the speech bang chidana I thu gen te powerful taka zo khedi ma chi te again to ding wa hi public speaking zil apoi mo na ma chi thum again dia hei Warren Buffett chi khowela mi house a pen top 10 na om de na hi hei mi pan kha public speaking ai kele communication skill zil leuchin siam leuchin na value na man phat nau som nga 50% be lap theu na hi ana chi 50% be lap thei chi hi mo ke ve wa ja ka hi kha sin pen ma sina va master kha poi mo hi chi kha kong gen hi apoi mo na ma khat a hi le halo effect thu gen isiam changa ma halo effect chi cha chu hi ya Tom and Jerry bang net changwa ma tom banga si changa alu tungai cha ango a ring ma icha circle ango khati cha awa khat om je le ve wai kha halo effect a hi wain bangen no me mi chi le thu gen isiam changa igen ut bang te ilung sima om te I vision te I ngai dan te mo hoi taka mi te lung sim hip thia mi te zak nop te igen thei chang kha min kha I hi na sanga pil zoang na mu thei ve mo ipil na sanga pil zong na mu theu isiam na sa siam zoa kilat khiat thei ve wai jaka hiai thu gen siam communication skill siam te pen kha min za le za tak pa wai ni na kha successful leader khat pe khovela leader khat pe communication skill siam lo hi mai kele public speaking siam lo na theu om ya hisab sin di Mahatma Gandhi la gen the ya no mi asim ma ya thu gen the itopa Jesu Christ la hi tho mi asang asim ma ya thu gen the mi hip the mi command the no Hitler chi la hi tho khovela million mi lo ching heu tu lo ching khat pe le chen public speaking siam ve wai ja ka nang tu ma public leader hi lo me the le to hoi takana sin na ka le chu tu nung kum li kum nga tan chianga heu tu din mun ngluat khate te ding nai ma min kha thu na gen siam chang heu tu da nang mu pa ding wai heu tu sa na hi le thu gen pen hoi taken bol thein lan ina ngai dan te hoi na sak dan te gen kha thei le chen na heu tu hi na kha minung za tak pi zo lai ding wai zo top na pen kha hiai confidence ki muan ngam na pen kha thu gen siam chianga ngom piang khati ve mi mu ngei lo aza sim mai asanga sim mai ki muan ngam taka ingai dan te hoi isak dan te ma I vision te ma ban to ki sai te hoi taka ki muan ngam taka wai stage tunga midang teng to ki ka khia atua ma dinga ingai dan te igen the chianga bel mo wai huna kha wai ki muan ngam na stage sa ibol pen idam sunga koi mun hiam koi san hiam ava pai leng le zat thei ve ke ve man siam ya zat thei ve kai interview iwat tu ya ai ke le nungak tangwal kal hi tok le ma ai ke le banga koi mun pe wa kha zat thei ve yai confidence he ki muan ngam na isiam khiat pen public speaking training tung to na hoi jaka poimo luai hi chi som ni walo me ve poimo na avekin konggen kia thum chau konggen zwal a hi ihunu asaw lo dikala umana ka gen sa khang repeat khol lo di aban banang pai su ja deng ka hi ma all public speaking is speaking to one person at a time in front of many people all speaking is a public speaking speech is to impact to change life kana chia e loin I thei dano chu thuge ni chi pen mi tang pi mi aloma va ho pi na da nai ngai to seka ma na man se ma ka gen dan aloma va ho pi na da ni ngai to e chau ding hedin aloma mi va ho pi din ki ko ya wai kha dik lo ve public speaking I chi pen
มีอาซาซิมายบดิงคดีมีขัดหุนขัดห้อยตะกะวะฮาวลิมปิเสียมนายเวทุกเกนไอหิมิมเจียงอัลโลไม่จะนวบานฮาวปิโลมาเลนะทุกเกนขมินเนเทคอลโลดิหวยสร้างนะ point ขัดมีขัดเอ็นดิ example ไอกงเกนมา point ขัดมีขัดเอ็นดิหวยเปลี่ยนหวยตะกะฮิลเจ็ดสมเลเจนหวยนะโฟกัสเปลี่ยนอัตเทเสียมนากาเลอดังเต็งนินละเทเสียมเวกไม่ดีไงน้ำมันเสียมเนี่ยกะเกนอบดานเปลี่ยนให้เลยอารมณ์ว่าโฟกัสแล้วว่ามีขัดตุโคมโกไม่จะฮาวลิมปีด้านะคะมีขัดเกียงนักกีฮาวลิมมาบังอาทูเกนเลเจนหวยขมินเนเทดีงวยเวเทเสียมดิง engage กิสดิงเขียนขัดอารมณ์มีฮาวปีนมีขัดเลนโลนตุงลำเปเวนไว้บังกองฮักคงบังเงินวิจาฮาวปีโมกุอารมณ์หิโมควยขัดดิกโลมีขัดหุนขัดโฟกัสดีหวยฮาวปีดีหวยเฮว่าจะทุกเย็นเสียมิจินะเอ็นเสียมิสักจงอมเชียดเดียฮิเลเลทุกเย็นเสียมตักกัวเฮียมิจิเลยค่ะอะทุกเย็นตุงโตนะมีหินหัววักแข่งมีไงดานวักแข่งเทียมีตัดด้านวักแข่งเทียมี decision บาง decision หอยลบอบอลตัววักแข่งเทนาไว้ impact วันเทนามีหินหัวว่าหิลำดังเทนาไว้เป็นในวัตถุเกณฑ์เสียมิจิว่าอุณาวบาร์มาลำตีบางเกณฑ์มกเลยอะทุกเกณฑ์อุจุจักจักนบนุยสักุฮิเลเลอะฮิตะเกนะอินลำอีกิกเจียงเงินกิแข่งนาตักตะกอมเมียกิแข่งนาเลยเงี้ยรวยเลยทุกเกณฑ์เสียมิเทตัวน้อยเวนี่มันเสียมันก็เกณฑ์ดาว่าจะก็มีวันสักกำนัลตะไกว่าเป่าจวลจะก็เสียมกี่หมอกเลยมีหินขัวมีไงด่านเฮียมมีฮักสักหนาเฮียมโดนจางคายเทียทุเกนอีหิเทจังเสียมขีปในไว้ขกงเกนเฮียนล้าน speakers are not born they are created นั่นมันเสียมั้ยทุเกนเสียมิจิเตเปเปียงปีของจิเปว่าเข็นขัดินห้วยเปียงปีจิเตบังได้ห้วยตะเกินวัสุยทุกเล่งห้วยอันเนียวไลกิปัดนักกิจังเตหิตางปีเวทุเกนเสียมดิมองไอ้ให้จิอมเลยทุกเย็นเสียมดิมองไม่ให้จบยังไงจบทุกเย็นดิมีโลวิมิมจีฮิโลอีกกิจัดด่านดุงจวยเวน่าจิลัวเลเสียมดิมันเสียมนะตัวเสียมเราคิดจิเต็งไงตัวเส้นดินั่นเนียวนักขังเล็ดด่านักที่ประเด็นสุดดิเลยทุกเย็นบางจะเวหิมิมนั่นบอลเขาว่าเสียมนั่นดิตันเนี่ยเสียมนั่นดิตันนั่นบอลเขาเราเตจุเสียมโดยป่าดิไว้เตบางเงินเกจุทุกเย็นมีกะฮิกีบางกิจิลายดิมั้งไอ้ฮิตตะกัดจุasyam di mong nga piang ki omlo wen chin izil to meve azil te again mun te ma wai te siam hi me ya hi mok ding mun zia ka siam le hi khol lo mindful takalung sim pe kom taka bang chin thu ka gen changin ka ki bol hoi the dia chi lung sim put nei ko ma thu gen mun te siam hi pan live chi kha kong gen hi lan wa jaga hi san hong te la thu gen siam lo ka hi ke zo siam thi lo ka hi na ki chi wa le na zuaw man wa hi hoi takin hun piao lan tha piao lan zil leo chin sin leo chin siam ngei ding na hiu chi kha ka hon chiam hi le ma wai dia kha tu za na hong pan pi ding ka hi thu gen ni chi conversation mi to ki holim na me to speak versation e kha dictionary na ne to le omok lo de hi ken kong phua to mai ma speak versation ni chi to conversation kha ki bang chet kia mi to va ki holim me chang kha ingai sut na I thoughts te pen kha aki organize ke no mi khat holim pi dek chang u chi tela va ki preparation le om loi ve hi le thu gen nang hi chang kha amo kai cha va mo gen hi thelo chen organize ngai preparation ngai ve I thoughts te I values te I ideas te opinion te wai teng kha hoi taka organize chi chu lem tu ma hoi taka lem tuak yai ka gen zo che yai gen di chiong o me ve thu gen na wai ja ka thu gen in lep tu na bang ma organize bang ma na thoughts na ideas na gen di te na organize ke le chu speak versation hello de na man sia ma ni na kha delivery mi toi va ki hole me che che tu khom changa va ki sak khot lwa nam loi ve na man sia ma yai ka hole pi de koi mo pen to paper kong ki sak khol de chi om hol loi ve hi lele thu gen di chiang be ka kha om te di ngai ki sak lok na pen to paper
ki sak lok ni khut le khete bang chidana bol ni bang chidana ki dress di delivery skill aung ki tua me ve no delivery I the na ki bang tok le I the na ki bang tok le delivery skill anei zo pen min khang ngai sang zo di athu gen le na the zo lai ding a hi the na ki bang igen ki bang le ma thum na khat time mi to ki holim changa minute nga ko ngopi minute som cha ki fix lo ve hi le thu gen cha fix te ahon chial tu te na dakal hi za ai kila minute hi za hunong jam yong chi khol lo di le nang thu gen tu nai ja ka nang na ki fix de ve bi again thu gen te khong bang ai kil koi san hi ma program thu gen te khong bang ke cho fix zel ke ve minute som ni tan ka chi ya minute seminar ka piak le fix ke ve ken no dakal khat le kim lang ka chi ya fix ke ve na fix lo chang kha na lung sim pen ki discipline lo rin chen tua khak teng u teng ban gen din again te bang le repeat thak de na thung ngai khe tu te de boring lo ding he hoi je ka kong gen no pai le na fix ngai he akibat lo na wai ve fix time hun duration pen fix ding he alas pena objective tup lengim bangai tup lengim mi va hil mai di mo inform di mo entertain di mo ke la mi athi ingi lo te va thei sak de educate di mo ke la mi haswan di mo inspire di mo banga na tup lengim na thei ngai ve ni dang 2021 velena pastor abangza yam le athu gen dingu kana buai pi khazeka kadong seka ahon pai te kyang banga na tup lengi mi na thu gen de ka ki pata hi na thu gen ma to na thu gen khit nga bang change banga ki bat lo nan na thu ngai tu te hin kwa na mu no huai pe ne ven objective na goal di huai banga chin ka dot che na tampi pen ma te na a goal u le nei loi ve thu gen a ki se ringot ja ka a thu gen de ki sa bang change na bring som na thu gen tung to na banga bang hak sak na na va solve som na thu ngai he tu tia de ma wa ja ka goal nei ngai banga na goal wai khana the ngai hi ma engine thu gen chang phu poi mo 55 38 7% rule ki chioma ing hisab dan kho chu thu gen ni chi pen a thu pen poi mo ni hisab pa a thu pen zo poi mo ma hilale poi mo pen body language ve 55% pen kha body language I khut I he email poam ma inu email ya I da email ya I he I khut I he I taksa pum kilat khia da ne na I thu ngai khetu ten I thu gen pen alung tangwa alne na diwam chi ki ngai ve zara ka 55% so nga le nga zara ka ki ngai ve te hin na ke bang ke kim wan ngam lo di ma mi pi ma mai lam le en ngam lo di mi pi mai lam bang en ngam lo di ma wai ki mon ngam lo di chatun dun le ki mon ngam di ngo he ki mon ngam di ngo he chi khen khun leng kwat tingin alung tango ane thei diwa man siama aza ka chu zadi ngoi ve ki mon ngam ni chi chu zadi le kwa ma hin kwa kheng zo lo di alung tango de kha lo di hoi za ka I tak samel put dan hi mi khut I he te huai te kha poi mo pen ma hi poi mo pen ma ani na poi mo a hi le 38% kha I o a ki ngai ve I o a chiang ya ai nui ya ai ke le mi a khim ya in mut su ana piang sak ya ai ke le ngai lo za zen gol to nga apat genin min azatena cha beng seng sa sau ya man siam ya benga beng seng polo me khen khat thu gen on chen ami chu kong gen ke dia ka ki khoma bekin le kong gen ke dia ngai pi pia gen ke ban chu ngai panga yaling tai pang pen chen ke ban chu za khak sa lo cha bil hu mi cha ka hu ma le a sound bang adjust thei bang la ke wa ja ka kha vangai ringot ja ka powerful lo power thu gen a power pen vangai ja ka power hi lo ve hilale tang pi angai the chu power hilale angai teng power hi lo wai kal kha thei siam ni man siam mo le power vek hi lo ngai ja ringo ta khen khat chang a kha ya lingang pai chang kha bilam lua wain kha athu gen pen kin the lo disturb e ingai hian na kha ong su buai zo hi man siam mo le
wai jaka I o bang chi hi di hei te kha aban ban an wai lamang gen su di kai body language bang chi dana bol di I tone of voice bang chi hi di chi te anulung kham kilo chen an wai lama gen su ding hi wai zo top na pe na 7% tak 7% kha I thu gen hiat tia ki ngai ve wai percent tom chi khinai chin hi pen kha I hel nge nge I thu ge kamali zat te pi I zat khela le mui thei vek hi zele ve thel dang teng teng aman sia moya wai jaga hoi taka kamal zat di te pen kha pil wanga ya hi hei ha psychologist professor Albert Mehrabian at University of California in a book called Silent Message ki 1971 ki para kilakhia hi ma ken kong mok phu atom hi mok lo wai wai jaga bang jaga body language poimo pe ning chik kong gen be labdi imit in I huaka ma a connection kha I huak connection imita ki par I huak connection to I bila ki par I huak connection ate ka chang imita ki par I huak connection kha 22 times a tam zoi ve ma a nerves tam zoi ve I bila ki par I huak a connect sa nga kha imita ki par I huak an connect to I nerves pen 22 times a tam so percent I lo wei times sai 22 times a tam zoi ve ale somni lania tam zo wai jaka imita imu pen seeing is believing ichi chi ve wai mala wai jaka amita akimu pen kha min poimo ngai ma sa pen alung sim zo pen nei ve wai jaka email put dan ki vet dan ya mai kele I khut I khete ili dan ya muai te hin kha mi pi lung tang e gen kha zo wa hi mo anek la nek lo ding thu gen si yam na dia kha chini poimo pen ma substance to skill substance chi pen chu a topic ano why pen ai ve kong sin sat de why a substance a topic a knowledge pen chu ki kheng din a topic dung zu ya na mi dung zu ya na thugen na din audience te dung zu khong ki kheng de hilale a skill a presentation skill why a public speaking skill ki kheng lo why ja ka zil man phalwa hi ma why kha na sataka hi kong gen he lan 4 types of speech he kha itom kan dia I hunu tamlo ja kena principle of speaking he kha poimo pen ma thugen sa mi bang nei le yai kha anangai thak leo chen namu da nong kheng de ve yai tung to na kha na hi khel le bang za yam ki phok ding na hi principle of speaking speaking chi kha speak to king ni in ka khen ka leo chen speaking pen ma kumpi da na pau khiat na chi nai ve speaking ichi pen speak plus king wai jaka kumpi thugen tu na hi na kha kumpi da na pau khiat the ngai nang san ngai chi nai ve kumpi na ki muan ngam lo taka chi ling del dol sa again ngai diam thil man siama gen ngai lo ding he gen ngai lo de ki muan ngam taka gen khe de ve confident taka wai jaka thu na gen himim sang na gen himim cha kumpi da na pau khiat ngai ni na kha messenger ne ve nang messenger na thil gen khiat pen in gen na nei di na thu gen na thu ngai khe tu te hin kwa gen na nei de ve ni danga messenger ki chio min chen kumpi khat to kumpi khat gam khat to gam khat cheni ahon ki do chiang wa kha kilem na hiam bang hiam I thua ki piak to u cha messenger te so loi ve a kumpi ten lai gelun chen asil namun chen wai messenger pen va pai chen chen in chen a mail ma te ka ma valu tin chen a mail ma se pai te na mu chan a kablo mia temina na dot hu ya dot loi ve bang jiak a thil toi pen man phalwai cha kwa man bang ma lo lo chen a kumpi pa kyang tun we ve man se mo mala a kumpi pa ken tu chang kha wai messenger pen en aman chian ni khana gel helan a kumpi pa le hi lo aman u tut khong thula ko wai lo khona gel helan
Amel ma te kumpi pa walak mok le bang chedi Amel ma te kumpi pa he lo den chan amun ma that de ve naman siya mo thugen tu na hi na nang pen messenger ne ve tu hun chen chui ki that ki wa ki that ka chi om zia bel ni dang lai gen ka hi tu cha chu hu chit tu ga hi je jen ki le le na thu gen pen na message puak pen ha athulim lo chiang aman phat lo chiang ha bang chi nami pi te nong in mut san nami pi ten phone nge san nami pi te na thil tuam tam nei san nami pi te rong ngai sak lo we ve messenger na hi man pha message na puak ngai hi thu gen na ki zat himim chianga naman siya mo ya thu gen na ki zat himim chianga aman pha thu na puak ngai hi athum na poimo ba mai le thu gen tu na hi na kha bang hiam khat pe he dia wading ne ve ala lut di lo lak lut na lung tang to lung sim to thu wa gen het ken na thu gen flop ti ve ke bang le thu gen ka ki pat tung lai na lak lut na lung tang bang kan ne ya wa thu wa gen lang ka mi pi ten khot beng zwa de chi hong kin hem mok ai kile banga cha active taka ngai khiat sak du chi cha ba taking mentality nei ko ma thu gen ni chi pen ha ma ni le ma ni kisuk ba ma kisuk ba bai same ve wa jaka alag lut na lung tang hi lo na apia pot na lung tang to thu va ge no stay sa ding di na hi thek to pa na mi pi te all mo na tak lung tang tak to va ge na lan na mi pi te hin khwa bang yam khat be ka hoi lamin kheng so mo bang yam khat pe na mi pi te den bol hi hiat so mo hwai piak na lung tang to na gen ngei ya level mo na mi pi te na khudong beng dingu ong ki pa pi ding ngit but san lo dingu nang le gi fat pa lo de ni ve naman sama bang hiam na gen khelom bang hiam ai la le nang le ngwai suk pa lo di azia chu apek he dia thik ni ve wai na pe khiat pe na mo pu khwai pen hoi tang sem so le chen hoi zo apoi mo ma lai le awareness situation awareness chi yam ya hoi taka kisa khol hi le amuna kha ning chik ai banga thugen dang bang len om the ai kile nami pi te to kituak chat lo a topic bang ya mai khag le adjust the dia ha ready sa om ngai hi ma in atop na pen de na hang san ngai ve thugen ni chi na kisak lok na kha za na ki pum piak de ve na long sim teng na thugen na koi di o kami pin ten bang chinong na ngai to o ka gen khial kha dio chi hom bu ai pi di lo za na ki piak ya din na lung sim na lung tang na emotion teng chi cha bang gen na ka na di mun gen na hi le na ka khian me di ki pa na din na gen le na gen to ki tua kan na mood ma akitu ngai a hi wa jaka za ki piak hi te khin na physically takana the siam nin gen lang ki bang biagen khata thu gen diang ki samita ki bang zum chai di na kamel bang lak ngam lo di kong kha kyang bang ading di te khina kong kha ga ding ju ko ayom ke wai la le te khina kong kha ga ding di na ka kim khat chau ka kim khat chau I chang lak ge gui di na yai lam ting chau mu sak di yai lam ting sel mang di hu chinong gen lang kwan na ngai khe di wa ma vok ma bat de ve thu gen chang vok bang chi vok kin chu san hek deon pia khia chang hei ka khe chu ka mei chu chi thei loi ve ka hi cha chu za ki pum piak lo hi ka tui ne wa chi amau za ki pum piak amau wa si ngai lo hi thei ve hi la le thu gen chang vok ma bat di za ki pum piak de lung sem teng tha teng I thu gen de mo imi pi tia de ki piak khia ding hi akim lang ki piak khia lo di emotion hi le ilung sim hi le ilung tang hi le mo itak sa tang zanga thu gen nga ya hi naman siya mo le thu gen de mang hil chi te khong thu gen di wa alung simu pelo lo 50% khong bang pelo china thu gen ule ok chu kilom lo di no ma le banga nag thu gen de ngo mang hil de ne ve wai te bang zia thu gen di wa tui tum lo ha wai zia ka hi wai te kha mang hil ke nong repeat lo de ka hi wona tam lo zia ka mo kumpi da na pau di chi te messenger de thu gen de poi mo di chi te tam pi ai gen te kha ni zui siam som ni ma
hi minutes before speech pen again zawa again zo nai chat lo ya topic bang za ya mom lai a hi thaka fear of public speaking again de wai zo chak ki zo ding hi first content ma reason why we fear public speaking bang za ka public speaking ki lau thu gen ki lau mun chi a khovel pum pia thu gen lau na ki nei ve ki ve he pian piang pi ya ki te lo piang pi hi lo nào pang kum ni kum thum vel ten vewa azum sama biakin mai ki khop lai banga pol pit lam kho bang tai to di nu pang chinga moi voi zum lo piu zum na ni lo yai thu gen lau nai chi pen mo izil tom lau nai ve na man sia mo zil tom lau na wai khak ni a khon nga i lau thage ve kum sagi kum giat kum som khong i hon phak to changa ki khonung lau thage ve fear of public speaking hakin ei thagai evolutionary biologist ten again dan wa kha yai pen kha i mind i sunga ki program e ve banga program chi le mi pi la ka ki par iki hiana atwa mai ding nge nge le lau thong na te te ve man sia ma yai pen kha anormal e ve te khin na ni tak khat gam la ka nang ke gyak dinong sol leng gam mang la ka na lau duam lau di sa kwa mom lo na hilele nang kiai lo na na best friend pa to min ita hung sol leng na gyat thei duam ken khadin lau lai de ve hilele best friend pai lo na sung puan wa mi som gam la ka gyak dang sol leng bang chi di lau lo zo sem de mi som mi lo mi za khat gam la ka gyak khom din hung sol leng bang chi di lau lo zo sem de mi hing lung tang lung sim pen kha aloma ki muan ngam na ke nei mo ke ve thu ge ni chi pen mi pi te la ka ki pada ding khiara tuama i ding na wai pen kha i biological ta ka lau thong na automatic ang piang sa ge ve man sia mo mo le wai ja ka a hi di mo ngai ai kha nang na hi ja ka lau thong diak bang yam chi lo mi dang ting leu chi thawai new experience thil a hi wang wiam a hi ngi lo wiam hai ja ka lau thong thi ve example me ATM bang ka ho masak pen na mo naw pang la ya kho masak pen na sa pau sim thei lo le hi tuan lo sim thei ke ve ka kyanga ka ma te mi thum tan a kyanga ding a mek danu a hi danu ene ngai le ken ka hi tana le nervous lai ke wa sumong pot tak do ka me khial kha do bang ka chi do lau thong nan azia chu experience tom lwa ma wa za thu ge ni chi bang le experience tom diak ten lau thong dia koi ve man se mo le wai zo changa self conscious imi bat zia ka kilaw ve thu gen mi bang lo te to naw pang ten thu gen law lo ve na man se mo le mi bang lo te to naw pang ten thu gen law lo ve mi bang banga mi bang lo chi cha chu mi hai kong chi zo dia khwak la ma mi pha lo mi hai ten kha thu gen law lo ve aziak bang ziak amau le mau ki aware the lo self conscious ni lo amau le mau ki phok na ni lo ve naw pang ten le nei lo ve naw pang ka chi cha bel kum guk noi lam te ka gen nai ve mo ki phok khian ki phok the na nei nai lo ve ap ching ten chu ki phok na ki ne bang ka chi dio min bang chen ngai to dio cha ki phok na wai ziak ki la wai zo cha no na hi le low self esteem ma ni ki mu dan niam lua wai zia ka midang te sanga lau thong zoi chi te kha wai zia ke ve personality la gen khama mind te no extrovert te sanga introvert te lau zo lai ding hi lai ve man sia mo personality la gen ni lua ai ke le thu gen again mun zali zanga ve bang gen ta hilale kisa khol het lo a topic clear het lo a substance then again gens thu gen siam na da substance to skill point mai cheve a substance pen hoi taka preparation om lo zia ka le khonung nervous thak thak the i ve lau thong thak thak the a skill nei lo zia ke lo ki bang le tho koi san ya ma thu gen de hunong ki pe lan ki bang ki sa khol halo ding a topic bang ka the ngel lo hong ni le chu nervous the tham lai ki ve lau thong the a zia cho hi lo pi gen kha leng mi nong mo sa de mi hin ko va su buai de ke cha man sia mo mo le wai ja ka preparation ki sak lok na tom ja ka le lau thong nang piang lo a hi midang ten mo midang ten hon ngui san di bang chenong ngai to de che mi attitude
ki ngai sut dan adik lo zia ka le yang thi ai lau thong nai chi pen wai zo top na pe na chu pursuit of perfection chi chu bang za bukim som na penin thu gen lau thong nang pe dia ke ve no banga za bukim som nai chi ya lom level te toi cha tu hom hanga sing pi don hom ko ma ma bang yam topic ki ho changa inarwa sama igen hiao thei voi idea te le lom lomi chen put jong igen thei voi hi le bang ja ka biakin khongai ki gathering khong ki mu khom na khongai cha stage tung khoi wa ding chang ki gen thei lo bang ja ke azia chu wai lom le wol te le gai wa tu tai cha ki ho lim chang gen khia lang le poi lo wa hi chi ki thei voi gen khia lang le pom siam na ki nei wai pom siam nai nei ja ka ki gen jung thei gen di le tam hi tok la le biakin hiam ai ki le ki mu khom na hiam pul pitai hi wa ding changa bang chi za bukim ki so mok abukim mi hin ki lo ve imperfect ke ve mi ka gen khat la poi ke chi lung sim put to gen leo chen na le yu leong ki lok yak de veng pai diak de na gen lu le ngom di gen le gen tui zo lai de u chi lo ka gen khel kha di za bukim so ma thu na ve gen le kha nervous diak de lao thong diak de na he mo wai to kong gen te kha phok leng chi ka de hi thu gen i lau chang a bang thilong pia nga i bi piong ken di inak ung kin di mo nak sam de khiam bang ya ma kyom di wai zo cha bang i kam tiong keu di i gol khong ung khau di chi me ni mo ai lei khong bang function lo di cha pau thei lo i lei lok thei lo de zena ki om di wai zo chang i khut khong i khe khong i o khong mong ling de ve cha chang ling de ve wai zo chai khut sung khong ai ke lei mai khong kho long pot de ai ke le anarvas tak te bang kha asung khong nim di ai ke le gil na tan pha ni the ve ke le athil mu naw a vision athil mu naw ba le chang blur the ve anarvas tak te man sia mo le ai thi kha ning chi ka symptom sa hi bang chi dan hei public speaking pen hi be thei de ning chik up topic khatam pi hi bang za hi mong tom kan ni ka hi azia kha ki zo man lo de content tam ma in he kha poimo kha sak kong gen ha mam de na ngai hiam lan i na ngai hia to le na ho na zui thei lai wa le yes chi ong type zo le kwa tekin nong na zui thei lai wa le yes chi ong type po le ana ngai khe thei lai ong na zui thei lai nuam na sakwa le nuame chi ha mong comment wa ma nuame chi ha mong comment wa nuam na sakwa le ai khai close wa de nuam na sao ya yes nuam lo ki pak lo ha cha mi pi te wa tai san je nai wa gen bang le ngoi lo mo chang break zel de yai le public speaking technique khata hi break zel de ya topic apat le tension hoi zo hi break lo wa dakal ni lam dakal khat wal minute som thum wa gen pen kha hoi loi ko lo ma wa ja cha break zel de audience de attention bang le cha ning chi kha kol de wa zo cha pan non di wai te kha attention span kha hoi zo hi tun sun zom de bang chi dan ai thu gen lau thong na be sak de he bang chit tu na theory nong gen lang le chu na lau thong nau be zan lo ding hi aziak bang ziak he pen kha a theory a suk be thei chi lo ve te khina tui zap lao ai ke da tui lao te tui thuk lao te bang chi ke na theory a ki zap di dan khut zap di dan nak di dan bang chit tu gen hit lang le wai tui ya na wa ki tom lu da na wa ki sina na siam khian ma ting na tui lau na be lo de ve tua thu ge ni chi public speaking chi bang le to ya theory ang hi tok lang le nang ma na wa dinga na wa ki sina wai public speaking pen na wa siam khiat ma ting lau thong nai ng zui ding hi mo hi le sin het lo pia wai tuia wa ki mok tom chi kha thil la wai va si the ve na man sama a theory bang ma sin lo pia bang chi da na om di khut bang chi da na tui sunga
ขุดจับดิเคจับดินักโลบางจิดานะสอดปิอมดิจิเตบังมาเทโลวะตุยทุกนะว่ากิให้ต้มรูเลจินซิดิเนเวมันเสียมุมละไว้ด้านมาให้ทุกเย็นกิสินสักนาสินเฮ็ดโลปีอะโมกะนะวะดิงละจูไว้เสดยักดิงไว้เสดยักดิงเฮีย public speaking sin het lawa zakhat ve mi mai na vading to public speaking hoi taka sin koma somni ve na zir na vading kha na lau thong na kim de ve amang dan adai dan ai kile na skill pe nong kim ama de ve somni ve thugen athure hoi taka sina na vading pen kha man phazo lai ve zakhat ve sin het lawa na vading sang ma wai jaka sin ding hi ma tuai sin hanga tu ni ta ka bei di chi hi lo nakizil di thuge na nakizat zat di wai nakizat chang hiayat na sin ti na zat khia de wai changa siam di chin na siam dung zu ya na skill dung zu kha na confidence na ti mon ngam na ngom di na hi superman stand ei kha body language ale izil ding wa hi ya na hon mu theu mo le superman stand kha bang che hi ding iding chang kha mi pi mai ding himim chang to kha ka screen pen ka ena wai jong en suk mei ka hi iding chang kha body language i taksa body language in ilung sim gen khai ve influence wai ma bang ilung sim in i taksa influence no ve te khina ki ba chu ma zum mi li chin ka khut khete ben cha om gem to mi chan wai lamen comment cha om leng kha nervous be disa zoom be disa kimwan ngamlo be disa mo confident nei lo disa wa jaka na body language na control the ngai na zoom naung dai sem na dia bang chidan he di chin up ma cha atung la banga je zen di lo wa zo mai lam tang ta ken di wa zo chenga chaki post di superman stena kimwan ngam ta ga hichi hiam nei lo di wa zo na khe kha to khe lam kong lak the ke na khe khat choi cha ki post lo di na khe lang khat choi cha ki manga na khe lang khat chawa kha nagik na ting posak lo din nagik na ting kha na khe lang ni a posak de kikima ama chema wa zo cha endi ei kha ho chik bang da le na body language na lungsim va convince de ke muan ngam dia wai kha poi mo hi na che sap di chin sap di na khuthia koi di ma superman stand ho simbang le na hi leo chin na nervous yang mi pi ma he cha vading lek lak chi chu ki thel kilo mi lo ve bang che hi de thugen ki pat ma hiam ma thugen ki pat ma hiam ma bol di che ve hi te kha biakin polam hiam pat lut di hiam hi ai ke la banga he thugen ki pat ma kha I body language control le cha superman stand se va om the I khudi cha va koi se I hi the ke la le I chin up di chest up di I gik na pen kha I khe lang nia posak de chi na hi zo ai ma wai kha hi te leo chin kong repeat kha semang na ngai siam nan ni na kha spartan na ki mu dan pen siam din identity pen te khin na identity nang le nang na ki mu dan kha okay chu thugen siam lo ke chu mi sang ale mol zo okay ke chu banga a hoi lo lam nge na identity na form nge le chu nervous de okay chu mi nervous mi okay chu thugen siam lo okay gen khial khan chi khona gen le chu buai de nei voi ka teacher te khat kong che public speaking teacher kha som ni lam kan ai ya ka teacher te khat kha thugen khat ve a thugen pat tung lai ve $500 tak lai ve $500 chu tam thawei line chin ni le nervous ak thugen thi lo a stage nung lama room to mom ve sab gam lam chuma cha va lutin chen gen thi lo me ve hu chi kho mi na ki pano hilale identity ong form me ve testimony dan dong gen ya spartan ti khaman ngai sang lo ve 300 soldier bang of movie ne le spartan ti kham mi hang san ne ve man se mo aman huai te ngai sang lo ai cha I'm spartan a chi cha kha tha ne dia confident ki mon ngam nan he dia kin chen identity kha a hon bol phata le a hon khenga le wai ki para ki muan ngam nang ne ve wai jan identity na bol na kheng the nga
ke chu thu gen siam no ke chu mi mol na chi le chu siam ngi lo de nervous de de man siam mo la na identity na bol the ngai ve kwa na ngai sang mo na ngai sang te zanga kha identity bol the ai na identity na kheng the ai anona kha bang na intention na hi som na thil gel pen kha chiang tak a thu puk na lang na na nei ngai te khin na thu gen patung na dia kha te khin na point thum bang nei koi pen ka jang dio na chi thu puk na na lak nei ki la confused den dia jak chu thu puk na bol lo nei cha khat chau na tel de voi bangin ka pan di example ka pan de mo story ka pan de mo tu ni ka hon ja dan ka pan pat de dan thuma buai den wai ja ka na lau thong na na suk kya mu le thu pu na ki chian tak ko pan di ya point bang za gen di point som bang the hi le lep nang point thum chau gen a koi pen point thum ka gen do koi pen ka tel khe do chana buai ale lau thong de do wai sang a tel khe vet di kai teng thum adang teng mang hil me di man sia mo le atop na di le hu chi na lung sim na lung gel na pen fix chiang quang sak le chen na lau thong nang kiam di ngai be di za ki chi lo wai kiam di ngai wai zo chan na nak dan na hui dik dan le poi mo lwa i lau thong chang bang chi i he chang a bang chi nervous lo chang bang chi i hui dik dan ni ve boy ki dik kin lwa i heartbeat a ki para se san luang te i huwa ka va luang kin luai cha bang khat lo tep tu bin chin i mai teng ma chang san mo i o bang le manga hung buai za ke ve nak dan pe na buai chang wai za ka hei kha behavioral therapy ale ki jang ma hi anga khut nga ai cha e banga ki dek thelo a he chang a thil su sia mi tunga khut nga hi mai ke le nervous lo za zen lau thong lo za zen ai chi te hu chi bang te kha bang chi dana hi veng di nak dana ki para breathing second sagi sim di hoi takan na sunga hui teng hi be vek di na kam chip din na nak chawa na lung sima second sagi tan sim di ma cha second sagi hi zo cha second thum khol di nak khenai lo di zo na nak ma kha na hui teng at ka kha khenon di second sagi sim non di 7 6 5 4 3 2 1 0 hi cha kha som ve bek nak le chen na hui dik dan pe nong normal le kha na nervous na te na he so na te na thang pai na te na lau thong na te kiam de ve na man sia mong kiam de wai kha hi leo chen thu gen dang ki sap ma bang na hi di tu ko ma hoi ta nak de na heartbeat pen ya lung phu kin pen kha dai sat de normal sat de wai hi wai zo chepa poi mo i taksa kha i nervous bang hiam cha i taksa ki ga ke ve mo ki ga i kam hong ni biang ho cha ki ga gai cha nervous lwa mo cha ana ki sang kha den hu chi sa pi na vading le na mu le om lo ni na thu gen na dia wai jaga thu gen bang a na ding dek che nga mo na kam hong cha hi de na biang hong cha beng de na lu hong cha ki relax di na taksa pen relax di ki hap sak che chu lo di mo ta kam khang cha na lei khong mi ma ya chu va hi luat ti chui lo we ve ka gen da na man sem mo la lai kha tips kong hi la hian na zui the na mun mon na zui ding why ki relax khelo chen na taksa pen hi zoi jek le chen phatwam ding hi why zo na topic pen da na la mai le nui seo sao sa va gen le dik lo ki pa na lam hai le da mel po wa gen le dik wa zo na thu gen ki pat ma minute som bek huai na thu gen di mu ta om di huai na thu gen di ngai to khol di na man sia ma ai emotion ai pau emotion ni chi kha gen hak pen ma mo e manga na alung sim put pen to vading khia de ve amuna wai stage tong alung sim put pen ai emotion pen va bol tom di lo huai to kuan khom ding ai experience the process go through the process e hapoi poimo a process pen vatot ngai ve wai jaga dena kongen sa ki zap bang le lawa le tuiza bang ni lawa le cha theory eva ki hil zeka beiri mok lo ki zap siam de mok lo
a process wat tot ngai wai chang siam pat wai ma bang thu gen bang le process tot ngai nang ma na wading na wakisina e som ni ve som thum ve na kisin ngai wai chang a be pan di chi ve hai thu gen lak nai chi mo tuai gen test teng teng le chung pan pi lo de hi le mun ma process na wat tot ngai a hi hai khai gen da de poi mo tho le anxiety a di ngai ya how to defeat them okay te tom kan de preparing a proper way okay ning chikung gen zwal dia thu gen lau na ung be na dia kha preparation dan ni le pu te khina thu gen kisin sak na nei lo te bangin ke le thoni dang thu gen ka ki patung la ya ka thu gen di te kha za gel khemok ke ve pek nga bang pha mo notebook pek li pek nga bang phai ve hu chi te pen chi he lo de wai te na thu gen na ki sak lok da na dik lo ja nervous de pek li pek nga bang na thu gen de na gel khian le chu koi san hiam sentence koi sam point hiam gen mang hil de ni ve na gen mang hil cha nang le nang aware de oh wai ka gen mang hil oh wai la ka tom kan kha man chama awai te ma mai na thu gen ong su buai di lộ ching lo ki samok de ne ve azia chu na gel khia dan chet cha da gen khanon lo nei cha wai ja ka kisak lockdown how to write a speech chi le anwai la mang gen din ka hi ma wai mu na kong gen lok ke dia kisak lockdown dik poi mo hi ma wai zo changa focus on the audience na thu gen din na topic te wai te lungsim pio nang le nang ki pia non kyo nang le nang ki pia bang ka chi do bang chin min mo dio kam hai bang achia ka powder nu asa chi na san khong ka hairstyle bang chi ka dress min bang chi hong na boy nang le nang ki ngai su na nang le nang na boy nge le chumo na thu gen pai lo de wai jaga pai na dia min na thu gen anek thi na dia na thu gen na audience te na ngai sak de na topic pen na ngai sak de nang le nang hi lo ma ni ki mang hil the na pen kha first law of greatness and art ana ke chi da ni ve film star te bang ja min thang amau le mau ki mang hil voi character mi hai bang achi khak le mi hai da nom thiu amau le mau a hi na lui mang hila a hi na thak pom the ve man sia ka gen dan wai ja ma ni ki mang hil the nai chi pen kha greatness ki pat na first law of greatness and art wai ja ka ma ni ki mang hil the ngai thu gen changa dang khai gen be ke da ek confidently thu gen iwa patung cha kha igen het lo de kha chu mi thu gen siam lo ka ya ka nervous a chi te gen khak lo himim ti na so tamale wai nervous na penung pung to de ve so lo di gen khelo di ek confident na man siama ki muan ngam taka ki muan ngam speaker siam te dan dawa confident taka vadingin lan hichin na nervous na so lo di gen khe ke le chen popoi mo rule ni gen khe lo di so lo hi mim di huchina thu gen asang asim ve na hi ta mi za ta kwai ma thu gen dek dan na ek confident ma ki muan ngam takin pan le chen mi te long za ta de nui san lo di ngu na nga le ki muan ngam nang pung to de ve hi che lo nang na nervous thu khong ava pan noi ke le banga na nervous thu khong ava pan na nervous na khong walak khia nom le mi nong nui san di ai pa chu ge thu gen nge lo hong gen khial ti chang na chang dui ve wai jaga chin tuak lo ve wai jaga bang che twin nervous hi le che le na nervous na gen kha lo di na man sem mo lak le lak kha lo di wai te ni rule na zui the le na nervous na len kiam di ngai ngai le tom kan media hun kha to ma hi ngai kha poi mo pm pam method na ki sak lok chang kha na thu gen di purpose banga wai na thei te di ni na audience te kwa bang age group no naw pang lang ngen mo no people lang ngen mo pa pi lang ngen mo ai ke la lo na sem mi lang ngen mo office kai ngen mo na audience na mi pi ti atam zo a category banga chi wai na thei te di student ngen mo lai sim lai ngen mo huai dung zu ya na message pen example di te hong no illustration te hong na bol ngai ve wa zo changa na message share di banga wai teng thum na thei tel te di ngai thu gen na hi ma ma poi mo he kha head heart and stomach
tel sak te te de azia kha mi khen kha tel logic we ve logic pen bang head khuak heart pen bang emotions emotions stomach pen bang humor nui jak na wa ja ka he kha a person kong de le ya a person kong de ma ve he kha 65 pen kha pathos eve ma pathos ko lo apan yan zual story pen story chi bang heart story na thu gen na kha te khen na thu gen bang 100 bang ital 100 la ka minute zakhat cheni example kong piang me minute zakhat bang gen bang hitil chen why minute zakhat la ka kha 65% kha story a hi di chi da ni ve naman siam ma secondly a kha reasoning explanation ni chi di am bang why pian kha 25% kha reasoning ai di facts ya data ya statistic ya banga why te kha 25% hi nge nge di why zo changa top pen a 10% pen kha humor chian ni thu tak mi nui sak na naman siama why tang ti gom khom changa kha thu gen lim nuam me ve he kha ken kong mo gen lo tek tok ki chi ten kha research taka bolu millions viewers TED Talk YouTube millions viewers why a top ten kha ahon research wale ahon mu khia tu a finding wa khai ve mo Aristotle le na again sai ve kum sang ni le zathum lam paisa na again sai ve ethos credibility chiam bang bang te kha na again sai mo wa ja ka head heart and stomach kha mangil ke ni poi mo lo khen khatin a head ngen jang gen explain thu hil ya bang ham chau gen a story lam gen lo a emotion lam pang lo chiam nui lam pang khen khat te la chiam nui lam ngenong pi bol lo chiam nui nu mi pi tia dia in lam atung changa banga ki kheng na bang maom lo mo wa biakin sung ha thu gen ngai khet sung nui in lam atung cha bang ma chen sum ro kwai le hoi lo ve ai kin khen khat te la emotion lam ngenang pai reasoning lam pai lo kwai le dik lo why ja ka hiai te kha hiai teng thum kon heng ti ngai yaman siam ma kin dawang hil kai na thei siam lo bang ya mom tak le ola ki dot the hi ma 3 types of pathos a stories at dia le effective phat tua ma hoi pen ai le ma ni thil tua te zat di ma ni thil tua a hoi te sang bang a selam te bang zat zo de ma banga ina hi khel wai te bang ina hi khela lesson ni lan te bang effective dia ke ina hi hoi ma a hoi lam ngani gen to la chumin yai mi pa ki phatong na che deu ma wai ja ka banga lesson ni lan ni mistake te gen tam leu chen example a jang tam leu chen nang story why effective pen azia chu nang dan mi dang khowela khat leom lo ni na kha nang ma mai na the na sung kwan ti na lom le wo le ya nang ma mai na the a story why te jang le chen why zo thum na story zat dia hoi pen a thum na why chu khovel pumpia mi the man ma gan de ya mo Shakespeare ya banga why story na zat na the te mi te kin an the sa te why te thum nai ve a hoi pen chu nang tan chin chi hang khen kha din a mau kia ki gen mok banga a point om het lo amau kia ki phat amau le tan chin kho cha mi sin sak mok wai te le dik lo he story na gen nge le chu bang point gen no ma story gen na ya wai a hi te ting man sia mo le never tell a story without a point and never tell a point without a story point nei lo story le gen lo di story le point om lo gen lo di ma ni tu ni hin kho zat dan khong pot dan kho va bok sut lo ni mo wai te poi mo lo wai i zat di le i hi hel bang hiam o hei leadership to ki sai topic a hi a ken le ni dang a leadership ka patu ni chi bang mistake decision hei ti kan ala kha hoi lo hi china lesson kong lan chi te khong na khoi lo wai te khong gen lo te mi thu gen di kha preparation sao sim ma a da giat minutes agi bang ya ma batom kan di lai ke dawa ai kha motivation type dawa hi kong gen to jung dia
ทุกเฮนี่จิเป็นค่ะอควาลิตี้อมไซเวอันอมไซน์จินสว่างมันผ่าไดมอนดานะคะอมซาอีวจงเขียนดิฮิลเลเวยายไดมอนนี่จิบังมัวลก้มต่างก้มมาไม่เวโอ้เลยหวยมัวลก้มต่างก้มมาเป็นค่ะกุ้ยมัวละกุ้ยต่างอ่ะจิเทียดพดไง number 1 number 2ค่ะทุกตะกะหวยมัวลเป็นว่าบางวัดดิกินไงอะไรที่ว่าละเขียนไงทุกตะกะเอาหนอไม่เวไว้ทุกตะกะมันจินอีว่าละเขียนจังอะไดมอนด์เฮียสว่างมันพาเป็นค่ะเสียงเฮโลอีเวทิลตัวนักกิเฮลโคมันนักกิมิกซ์อีเวอันนี้เต็งโตไว้เด็กกิละเขียนจินบางจีไว้สว่างมันพาเป็นค่ะตุยของเขาตะกะกิสอบยายดานจัดจะได้ลิมลักน้ำมูดานอะค่ะอมโลอีเวยายเด็กค่ะตุยข้อสอบโจจังอ่ะเฮ้ยตะกะกัดติ้งอ่อนโบโลอีเวเฮ้ยตะกะฮอนกัดเห็ดมาค่ะอเมริกันกิโลมันเลี้ยงมันพายเวว่าจะทุกเฮนี่จิเป็นเฮียสว่างมันพาไดมอนด์ตกิบังอีเวอะตอปิกดิจูสมาสักไงก้อยตางออกมามันเสียไหมอะ material ที่ research ไงดิกินไงนะดิกินดิ้งna dikin jang away materiality bang le story way nang topic to kisay story bang point bang za again de point nga mo na again de story nga ve point mo story nga na jong na lama story som ni lambang mukhe din ve kachi banga diamond le nin teng to buan teng to mo khome ve sop siang ngai cutting ngai apoi mo lo ti la khian ngai yai diamond shape bang le cha omi lo apoi mo lo ting ki cut out kong ki cut out why da na thu gen te pen apoi mo lo ti cut out the story te example te point te a paman phalo teng cut out je aja de mo man siama atop chang hwai bang na hi nge nge le yai suang man pha da na thu gen pen hang man pha ding aiไปค่ะเทเลยไงค่ะทุกตะเกียนตัวเห็นแล้วหุ่นน่ะต่ำโลจะก็ค่ะฮิตอมกันเดียวหวยสร้างเนี่ยนะเฮียอย่าเอduration of speech นี่สุนจอมเดียวหวยเขาตะกะกัดเทง่ายไอ้เหี้ยมั้งกัดเทง่ายไอ้เหี้ยเฮ้ย preparation ของเรียน basic media บางจีน่านะคิดสักลงหน้าบอลเลยลำเห็นฮัตเต้บางเงินบางจีเฮียไม่จีเลยมีทุกอย่างของกังไงกี่ดิ original มาเฮ้ยจีเวะบาง original เลยกี่นูฮิซาบดิ Bible จางฮัดเปล่าจางเงินทุกอย่างสมดิ why Bible จางเป็นมอโคเวลกิปัดตุงวัชิเจนเดลัยกี้กุมสางอาซิมมินไว้ท็อปิกจังอานาเกนใช่ไหมแต่ปะตายบางทุกอย่างสมดินั่งมาโคเวลสากุมสางนี่ไปซาพาสตอร์บางใจมั่วอันนั้นจังตัดเดียวไว้แต่ปะตายบางทุกasim ve ki jang khini ve wai topic nang original chi wai mi thugen level lim sak lo nang original ana wala khiat so mai cha research studies bol het lo na thugen som pen mol man ve mol man khovela mi pil thugen si ami chi tekin kwa hiam thugen la son nge nei ve thugen la son chi mi khat thugen hoi tang ngai huai dan chet cha da wa gen hilo wai hilo no mi van parallelism chia mi ya lasona illegal ya lason te kha mi khata mi na sep khata khong chau enin wai copy te pen kha jail tam wi ve ngole mi lại bu bang le khát chau sim di wai sim zo cha lại bu gel di hai pen copy di ne voi ut chin ut ke le chin wai pen e chu mina de lo hi le le research chi cha mo lại bu khát chau hi lo lại bu som thum som nga khong simun wai a hoi a sak te go teng kho mun chin chang gel e ve wai ve research chi min le za ta ke ve wai pen thu ge ni chi le wai to ki bang e ve no nang original chi kwa ma lại bu gel le sim lo mi thu gen le ngai khelo wai topic to ki sai le vasui be lo original na chi ringot chu na thugen saupit ko khalowi mem ding ai no te khin na Abraham Lincoln hi anek salom Abraham Lincoln in ya government is a chi pen ma definition apyak definition chi e wai famous quote apyak pen kha ama again ba sak hilowe vena thei ding ama kum zakhat lam ko ayam khadin an again sa man akoi san myam khyang in chinu chang mung hi ve wai ma banga quotes mi pil te na hi te koi san hi ma top thom nge ne wai jaga nang thu gen di penin wai
banga tapatai mang thu na gen dilale mi thu gen siam hoi tapatai mang thu to kisai sarmon sombek ngayo lai bu hoi tapatai mang to kisai ki gak na te simo a bible le hoi taken so to huai zo chen thu gen dile na thu gen man phate te de ve nang hoi taka research le bol original de hi kwa mar la son lo na chi ringot sanga ma wai kha konggen be thak thak le na kha poi mo hi bal chi dana research bol de notebook hoi taka gel khedi pek ni pek khum pek li pek nga leng pha mei de gel khedi thu gen ngai di youtube na te khina bangi chi de kha siang tho chi bangi tal example me kha siang tho bang topic zanga pekina thu gen de nei youtube kha siang tho thu gen pi tam pin a topic ana zate hwai te som bek a hoi ma som bek endi gel khedi a points zaktiu again dan tiu mi so mane zo changa internet a simdi number 2 internet a simdi kha siang tho to kisai min article sa gel he banga gel te sim non di mo som bek simdi nga bek simdi a fix kong gen ke de research bol ngai ve wai na mu khiat te gel khedi nei ve pek bang za yama wai zo changa wai to kisai ko ahiam khatin ni ana zui dik ma khami ma mi na thik le wai te bang le informational interview va holim pi di onang hei topic to kisai na hin khuwa he na zui dik pen kong sa ha no ama bang le vai holim pi wai zo nang ma hin khuwa ma le ngai sun di wai topic na thu gen dek to kisai chingai ve kong get youtube internet book mi ana zui dik ma wai zo nang ma mo wai zo bible chu hi design le ka ko ya number 1 hi ya pathian thu to kisai gen de nei le mo in chen huai teng wai taka na hi zo chang wai kha wai ya na gel khiat teng teng na mu so teng vagen di hi loi ve tu gen na no hen khatin thu again wala huai topic atel khia thu huai topic to kisai a thei teng sung buang na dia na hi sam mo ko tik lo hi thei teng vagen khian na di lo speech nang huai research na va bol na thukian de na kisak lok na hiam na hin khuwa na ham phat pi ma o he point ni bek he point thum bek atam to pa point nga bek no he point nga bek an ham phat pi un ke le ham phat pi lua ka hi cha sharing tai pe ve thu gen nai chi o ken le he kan ham phat pi lua no le an ham phat pi un chi na dan to ki sai ve he topic to ki sai o ka thei teng kong hil di chi na to ki sai loi ve speech seminar ve hoi pe wai topic to ki sai hoi taka isin za va pia khiat som na pen seminar chi pen chu tom ngei lo mo da kal ra lang chi lam hi wai jaga speech chi ha thu gen na biakin hiam koi san hiam ate kha saudi hi lo tuai gen ma bang kel he kan ham phat pi lo no len ham phat pi chi lung sim put to ki sak lok de ve why preparation ni nei za research va bol pek som ni te va gen be na de thu hi lo wai to ki sai lo wai duration of speech to ki zoi to na gen suk dia duration of speech so bang a good speech should be like a woman's skirt long enough to cover the subject and short enough to create interest mo Winston Churchill like a king of public speaking kichi jena Winston Churchill kha yai panan again khatik ma ya thu gen atom saudi to kisai kha nu mei te nik teng to na gen nik teng chi chu bang apoi mo teng a khu khak de hi le atwal lo le banga interest om ban lo mo naman siya me asing hun chat hi de interest om di apoi mo teng tun khak de thu ge ni chi wai te ne ki ngai ve nami pi te lung lut lai hia number 1 number 2 na topic te na cover ta hia na gen som ting na zo ta hia wai kha kong gen chang ma sadi te khin na nang topic point nga sorry topic ka cha point nga gen so ma minute som lia point nga gen so ni ta nang point ni tan zo ta minute som ni hong ni ta nami pi te nga atam zo lu su beu gen te di mo sun zom te di mo top san ni mo na phong thì nami pi te na ngai khia sak the le gen zom line point nga tan na phong the lawa na suk hal the ke le chu point ni tan to me kwa mana ngai sak lo min banga abil do lo nang la phong the ton lo alung lut lo na vagen te pha tom lo point ni zo de la te khena nang point thum adang khat kong la non di te khin nang point thum ki sa khol minute som ni adi chawa
point thunga veka gen ta minute som ni ching than mi pi te cha banga lim sa sauna thu gen cha dak heu ho za nggen be lai nong chiu gen be lai di mo nang na point teng cover hin ta point thum gen be lai di mo gen be non lo de ajek chu point thuma de kisa hol nei voi gen be le chen man lo teng gen tho de wa za kana point gen ni teng na gen zo ya na mi pi te lung rut lai ya white ten ya ki ngai ve speech chi na man se mo la hai tan chat dia hi te chi om lo white ten ni ki question ngai hi bang chi tu ka tom di sau di hi chi pen kha atom je ka lung lu thuai a sau je ka lung lu thuai lo chi hi lo ve hi kha mit sa hi mo adik lo hi thu gen siam lo hoi ta kha le ki sa khol lo mo lu su de kom ang gen le minute som le short pi ki sa di ve minute som chok le hu chi lo thu gen siam ma mi le hi lim the a thu gen le poimo ma khang to na di ma da kal khat gen le ki ngai di ki bil do de ve atom je ka lung lu thuai lo wa sau je ka lung lu thuai lo hi tuan lo a thu gen pa skill to a subject bang chi tu na master wai ten ya king ai ve then I again sa topic a skill set to a substance a king wai ten a speaker in hoi ta ni nak le sau le poi lo ve na man siam ya sau te di chi nai lo we hai kha ve kin kong cover ke de hai slide le I tet tok ten research abol na kha minute som le sagi le alang 17.5 minutes ka a research na wa kha minaran common person mi pi chingin full attention a piak theu kha minutes som le sagi le akim lang ive 17.5 minutes ive na man sia ma wai ja ka kha to tet tok ten kha yai a research amu zo 18 minutes ngenang hi we tet tok teng teng en leu chen ni danga yai research bol ma minutes som thum lam khongi ve tet tok te speech duration mo why research zo ki para 18 minutes a fix wave point thum gen tang video story thum gen tang video wave pai zia na en leu chen ma why kha kong gen be hian lan wai jaga thu gen mi lung lun ma mai le na tension pe leu chi la chu minutes som le get tang ho zo som de chi nai ve seminar pe hial khongi kele chi anga men som le get a zo te de chi heart and fix rolong pia hi lo kai mi nami pi te ngai hiat the na full attention pen minute som le giat khonga be di chi nai ve wai zo nong le gen thi luat e lam tin hi khel ma khat kong gen zwal de hi khel ma khat chu introduction a hun sot ke la thei luat tu ni hun za dan pe ki gen aba mang thu yam ki gen a topic a ki lut la luat topic ai lut zo chang a bang chi minute som thum banga be na hun om mi ve mun khat bang ka ki khop na mun le mi kong gen ke dia minute som thum lam gen ta dam lo vai khong bang vai khong gen o to dek ta do kichi minute som thum again zo tu na Ethiopia lut pan ni le hung chi hiu ya we ve I attention pen minute som le giat tan full attention ki pe the ve wai kha ngai tu aun wai I tan chen bang hiam bang hiam I piak de le wai apoi mo diak tenga bul tung la magen khen pon duai zo top de kwan cha wai ti gen pan poi lo we ve ke bangin ane introduction le bang hiam te apoi mo dung zuya bang hiam chi al top la ma hi lal ke ve ma abul tek ava hi te ngai lo chi dan ka hi ngoi kha the siam lo chen message point ichi ya message kha nga ka na tam zo gen lo him di bang ja ka gen lo him di bang ja gen lo him di research bolen chen ka teacher khatin kha ama kha international speaker bana yai banga president te khong prime minister te khong a thugen di at banga guide petui ve min thang ma wan pan kha gen na ka thugen na ting study ka bola no laka thugen siam na sak ma khathum paisa thugen siam na sak ma wai mi pa thugen point bang za na chiam ti zowa chi ai sa po le angai sang ma mau za som ni velten no mi khathum paisa chumin chiam te khol no lo ve thugen chiam te ban no lo wa jaga mi za som ni velten thei banu wai thei ban te na point khat chu ve point khat chu ve
เนาะว่าจะขัดไปซาลาจิอดจังอ่ะ point ทุมเทบานุขัดตานา point ทุมเจียมเตโจอาจิเลกาลขัดไปซาบางจานะเจียมเตโจว่าจิเล point งา point งานักเรียนละจุกาลขัดคงได้ดิจิดานิทราบเร็วจัง point ทุมนักเรียนละจุขัดตันคงได้ดิ point ขัดนักเรียนว่าละจุขัดทุมตันคงว่าจะขัดทุกเรียนจัง point ตั้มลัวเรียนโลดยาย speech จิเต seminar ที่เราไว้ก็เรียน speech มาว่าจะก็นะ point เป็นค่ะงาตันตะโตปะงาตันเรียนดีไงมาไว้ค่ะกูก็คิดสินสักดานไว้นั่งน่าจุยนบเปลี่ยนนั่นน่าจุยเลยเดียว point สวมนักเรียนอะไรจุ่มมีนเจียมเตะเราดีงูนั่งเลยคงดองดิ point สวมนี่เขาเรียนบางจากน่าเจียมเตะเราเดียวขัดเลยเจียมเตะเราเดียวเวกซ์ mix up ดีนี่เว้ confuse กันที่เจียมเตะเราเดียว point สวมนี่สักอิน point สวมเจียมเตะเดี๋ยวน้องเปล่งบางจิตตัวน่าท่านวันเดียวสวมนี่เจียมเตะสังอ่ะ point สวมเจียมเตะกี่พูลซอยเว้สวมนี่สักอิน point งาเจียมเตะเดี๋ยวน้องเปล่งกี่พูลซอยดิมางาสังอ่ะทุ่มเจียมเตะเดี๋ยวน้องเปล่งสดกี่เจียมเตะเทซอยดิไว้ด้านนี้ทราบปะ point ตั้มลัวค่ะ cover เราเดียวมาไว้ค่ะอีกเขียนทักเกล data ดัมโบเราดิเทคตึงวาเกนเขียนนะหุ่นที่เราทุกเกนหุ่นเป็นปอยมัวสักมาเอ็นเลยหำพัดปีมีดังเตลนามพัดปีเลจิปอยนี่ละทุ่มวาเกนเขียนนะหุ่นฮิเลเลยไว้ค่ะเจียมเตนี่มาอับราฮัมลิงคอล์นนี่ค่ะเนี่ยเขียนบางอย่างไม่จิเลยอับราฮัมลิงคอล์นนี่ค่ะทุกเกนนี่จันกุเทสบาร์ด address ก็จิไว้ค่ะบางเจียไม่จิเลยสักminute ทุ่มจริงเลยเว้ยฮิเลเลยให้ทุกเกนเป็นหอยล้อมาหมายจันหัวไอเนี่ยทุกเกนตักปาค่ะดักกาลนี่วาลัมเกนหัวไอมีปาทุกเกนกว่ามัน record แล้วอะทุกเกนเลยกว่ามันเจียมติเราบางอาเกนจิเลยเทโนเราฮิเลอับราฮัมลิงคอล์นนี่ minute ทุ่มจริงเราทุกเกนนี่จันหัวไอทุกเกนเป็นค่ะบางเจียไม่จิเลยกุมจะขัดนุ่งจะนี่นุ่งลำตันตู้หุ่นตันพากิเทไลเว้ยทุกเกนminute ทุ่มจริงเราเปลี่ยนหัวเปลี่ยนข้ามาสินุ่งล้ำไปกับจัวคุณจะน่าทุกเย็นนะเกี่ยวเขียนนะmillion ล้ำมาจัวเขียวเว้ยอดัมสุงา president ให้สุงาอาคาโลเต็งกิโกมเลหัวไอ้สังัดมันตำจัวค่ะทุกเย็นน่าเปลี่ยนคิจัวคิเว้ยหัวจะก็อาสาวเสียก็ลุงอาสาวเสียก็effective ที่เราเว้ยนั่นมันเสียมั้งละไว้ค่ะเทียเสียมนี่ duration of speech again say 3.44 million sana zuwa kwe Abraham Lincoln ama 278 words ai khat chem te ni chi anga ai tom sak tom som te pathian thu gen te re kong gen de pathianin thu gen diang piak da kal thu mai tak la le genin hoi chu nial thi lo kai pathianin thu gen diang piak da kal khadai la le genin hoi chu ken hoi to ki sai chu bang ma soi sian lo ka hi la le ya public gathering le mo mi hing vai to ki sai te chu to kong gen khana zu yo ya hi hi man siam ma le twai zu yu kha ho ya hi how to write a speech then hi bolman hi tom kan mai dia hi hun dang ina along rut lai no mo le all in i sai zo diu hat ve khai ki dong lai diu ngwa mi saw ya le kwa ting ham phat pi ki sawa le ham phat pi ki satien ham phat pi chi hiam bang hiam comment nong gel thei do am ham phat pi ki satien a ham phat pi chi hiam bang hiam comment nong gel wa le kwa ting yom lai wa kwa ting en ham phat pi wa okay sun zom non de wa i advikin kha kong zo man tha ke de toy gen tele hoi lotel hun ka chi banga a theory teng zo thi chile da kal som thumong wal de public speaking a ni jing kal da ko ki padani taklam dak nga tan ki sin sa kunga mun khata kal hat sung ka ki sin sa kwa le be nai lo we he chit tu ka a thei na thu ka hi ma
knowledge khat tamai wai ja ka yai sana ki siang di lo apoi mo ka sak diang ma ti ko honggen zol hi na lung lu twa le ano telun lan anat nat pot san kiun lan to lama kha alung lu lai tia di bang ya mi ki kop mu the ya men leng ma itu na topic khat ya mi hi de wa wai zo chang en zo bol leng itu nia season teng kha la kim lo di ka hi da kal thum lam ka china hi le da kal thum hial de kha banga online na hi to da kal thum de kha hak sa do dia ma wai ja ka kha avekin cover ke dia koi la cover ngoi dia ya how to open a speech chi to kisai cover jak di ai bang le topic thuk ta kai ai chau bang le da kal kha lam gen the ve how to open a speech chi mai bang le ma yai 7 words attention grabber yai thugen patung chang azat het lo di chi sagi te ka hon gen di phatwa ma din ka gi ngai hat na kha chiam ni honga thugen pat lo de chiam ni chi to humor ki bang loi ve na topic to ki saya chiam ni thu ta ka na pat pen selo hi le na topic to ki sai het lo chiam ni khong thil tuam dai khong va wai jang ava pat kha hoi lo wai ni na kha na nervous thu khong va gen wai khong a pat het lo de man siam mo de nervous thu gen ai ke le ke zo thu gen siam kai ki ya chi dan lo te kho pat het lo ding hi thum na kha Peter Filler chi bangai chi changa a point a thu gen pan khe thelo akima pam ting gen ma wai te bang le hoi lo ve ai ke ale never goes first to introduction why te le hoi lo ve okay ka hi le cha va pat thut le hoi lo ve na topic pen why a pat te tu zan bang le ko bang chen kong pana le ma welcome again je khoi zo cha public speaking apoi mo nang grab masa ke ve ma apoi mo dan bang yam public speaking to ki sai ong gen chian ma wai zo cha introduction hi pan ke ve ki pan panen ke kamen hi le cha pat mok lo ding ai ai ke le a topic to ki sai ha lo tu ni hun zat dan hiam ina dam the lo dan hiam ai ke le i topic i ki sak lok dan ma huai te bang le gen se ngai lo na mi pi tia de poi mo lo ve o thu gen nang ki se na kalin ma hi le chi dan do gen se ve mo huai te poi mo lo ve mi pi tia de ai ke le ki sak lok dan report bo la pat ngai lo ve o thu gen ka ki sak lok na hi kalung sima topic thum ngom ma chi hong panon o chin kha chin chi hong huai te ngai lo report bol ngai lo na mi pi tia de poi mo lo a poi mo pen bang na thu gen na point thum hian na zat ngai hian na zat huai te ve poi mo wai zo cha bang how you feel about your speech na thu gen to ki sai na lung sim put dan hiam na feeling o yai thu ka gen dengan dena kong gen to ki bang sim mo huai te kha gen ngai lo hi ai ke la thu gen pat tu nga kha mi pi te bang hiam manuam lo di hi sakhet lo di te khen na mi dong siwa va command lo zen bang nang hoi lo ma ai ke la bang anuam lo wa sak dingu abul tu nga kha hi sak lo di ngai chi kha kong gen hian lan bang te hi sak ding thu gen pat na de outline hoi ma imagine chi ho pat thi lo te ve alung simula chat mai de ve ma te khen na bang thu na gen de ka leadership chi bang itale topic bang che pan di ngai sun ma de ha imagine chi chu ngai sun ma di how to thupu na la thei lo risk la ngam lo ai ke le nung zui te i thet lo kha de nong ma kai bang itale na man chama a situation pe de imagine cha pat thei ve wai bang la powerful ma jiak chu mi lung sim wa wai ve na thu gen pat ma mi na lung sima bang hiam ngai to na naw pang te ban cartoon so ta be kho ngai to di ai ke le pi ching tem bang no ka business wai ya o tu na wa sum ka mu dio me o wai ka barong pe na om ve ke ve a wai ting valakhia china na thu ge na hip chet ne ve ngai sun ma di na chi cha powerful pen ma hoi pen ma ni na suppose yai bang hitale ma te khin nai na yai
building bang kang mok le chmok de le mi lung sima bang om de hi building kang dana mu mok do ve kang chu kang het lo a feeling hi le bang hi le that ho pa de ve taman se mo le ai ke le if huchi bang hitale no there is one thing common in us elaka akibang khat om huchi le pat thi ve I remember che le pat thi oh kamang hil the ngei lo che le pat thi ve taman se ma I love your team tu nia I thu piu tu ko mi thu piu hoi ka sa tu ko mi thu piu che le pat thi ve pat thi dan tam piu mo opening 1 2 3 che ka le po me ve ai te bang ve ka gen be zo lo hial de ve ka gen be zo lo de ma kai khai chen nu se dia poi mo ka sak ma ai contact bol dia ya kha I zo de wa tu session ha ai contact a hi ni ai contact ha poi mo e la mai siam ma lo kha ta hi ai contact I ban ai zui kha khet lo body language o me ve pai le di dan e lam te kha ki pai le lo mon kha dai chak ki dung me mo te ve wai chu hunom le again som dia tu na ai contact again dia hiai ai contact kha poi mo pe ma azia kha ai contact ngom cha kha message again te pen kha banga mi pi ten hip lu dia ko alung tangwa mo la son alak son na pen kha bai sam ni na kha ai contact ngom cha ki muan to ana ngom me ki muan to ana nam mi tong nen ngam het lo mun dang kho na dak te banga chia le ahon na muang ngam ya nang muan ngam lo nei ve mo le wa jan na mi pi ten le na mi PTN ngam lo na mi PTN lo atung lam khong asik lam khon wai lam khong wa ya kong khak last line na kong khak khong net chiang na mi PTN muang lo de ve no muan ngam na tang lo de ne ve wa ja ka kha hei te poi mo hi ai contact pet ai contact bang chedana bol de adik lo te kong gen ma sadi number 1 atung lam men wai dik lo number 2 atung lam bang khuna endi te khena example bangla Jesu Christ wa na ki pada hungkum suka ichi chang anwai lam khong ven phok lo de hungkum suka chi cha I thu gen I word to I body teng aveka apai khom de ve aman se mole akiton de ve huchi hun khong et de wa na chi hoi chang uchi lo wa chu tung lam chang wa mok dak phat hi lo de ngai ni nan wai lam vet det le hoi lo mấy deal le chi khong chang bang a chu u le mấy deal chen an wai lam ko kin en leng poi hi lo naman se mai chi lo wa chum wai lam chi ho et lo de ke la bang khong ai ke la wa ya khen khat te bang en mi pi la men thei lo chen wa ya ala bia ken kong khak nung lama bia ken kong khak gom tang pi ven wai te khong en mai ma we ve mi pi ten kha mong mong lo wa ja ka wai te hoi lo ai ke la ai contact chen ami pi en khang ya lo cha icha flooding wai le dik loi ve ami pian khang ya loi chai cha ami ti cha tai wai bang le dik lo ai ke le en kin lo zen cha phelap lo icha ma wai bang le dik lo ai ke ale dik lo khat lai chu khat chau wa en lo zen ma khat chau en lo zen wai bang le dik lo net didan chu second nga mi khat net lal de sol wen lo de second khadi chanai zol le phatwa lo second nga ta nen di aman siam ma ung so lwa le bang chiri adang tel he wai pian hoi et nei ana chi pa do ai ke wai net pian ni le nuam sa lo di zoom de ve aman siam ma wa jaka second nga khong en lel di so lot tel en lo re wai second nga bang chen di tu gen pan de china na pat ma kha a pat da le kong hit lai di I tom kan sai ya kong ko hon gen thak himen ti thu gen ai vading tok chang kha ami pilamen ko ma stage lam pai to lo de na ding na di en kong sorry na ding na di na step di khong en ko ma pai to de ami pilamen ko ma pai lo de na man sia mo le na kum suk chang a hoi mi pilama ni thu gen zo
na watut dek cha le mi pilam na sai cha pai lo din na sik na di te en lel din na tut na di mun pien en lel di wai la poi moi wa zo ba ka na wading khiat changa pan pa the thu lo di man sia me pan pa the thu lo di bang ja pan pa the thu lo di min na body language ena a hon muang lo di a hon trust lo di unconscious level li taka ana decide khinoi ve second som li tan ana decide khinu minute khat phalo second som li tan ana decide khinu huai hun sunga kha na mel put dan na ding dan min anyway na va pat pa the thu changa min confident lo ki muan ngam lo da nong na hisab ding wa sa pan pa the thu lo di hoi taka hoi di nui mai kom di na nui mai kom di veilam ro ten di mi khaten di et di dan gen ta ke mi khat select di ne ve first line second line last line la me poilo mi khat select di ni mai kom di second ni second li nga khongen di wai zo changa ami di ro alaya tuti khat tel khenon di khat len khang yel loi chane ta level chu dikloi ve khat net di khat en di wai to ki ai contact di second wai zo chang he tak lampang tuti en non di wai ne zo changa na thu gen pan di wai nui mai ko mai chane nge le mi pi te the o he chu mi za ta khwai ve o he chu man se me he pian chu thu gen mun ne ve ki muan ngam me ve chi pa ding wai na hi zo changa na thu gen pan le chen wai kha hi le lo ding hai wai teng ba ka kong gen be u lai le thu gen pat tung cha khut khong va vai pa the thu lo di wai bang le dik lo ve thu gen hi mana wai body language topic lak poi mo pen ma hoi pen ngai hi i touch man ki a topic a sawa mo va touch leng ni zo man ki de wai ja ka ki touch lo wai tu jana ma in wai khut bang le va lik pa the thu lo di man se mo i thu gen dung zu ya o lang pot hiat de ve minute khat minute ni khong va lik pa the thu lo di khut khong bang le wai bang le poi mo hi chi kha kong gen hai wai zo cha ai kon te ki chi at tal hi lo ai mi te ve mit mit net de atal hi lo khen khat ten mi en ngam lo chen he ki kal bang en we ve aliang le liang ki kal he tu nu to he tu nu akal bang enu wai bang le dik lo ai kon te ka hik ti man se mo le ai ma hi de mit ma hi de ngai sap ti bang len lo thu poi mo ma gen de cha bang genu look at me look at my eyes kam mi tong nen cha ki gen ma sai ve wai zo cha again no pen gen pan we ve thu poi mo ma ki gen de chang wai jang na mi pi te bang de nang en do om nge le he se public speaker a na gen de ve ngen wa helam ma request bol de ve kam mi tong nen nun na chi mei de huai mit ki to na pen khan nang ma mai na pat de na mi pi te len ha sop de wai kha poi mo hi wai na hi the ya le na thu gen kha bang khat hoi zo sem lai de ngai ma i da ko ging de ma i poi mo khat yai last topic chi na khat kung be lap zwal dia engaging la ka poi mo ka sak ma khat kung be la ba la ha kung be la ham lai dia i a slide kha yai teng hi lo hi za 20-30% hem slide hi le yai bang complete het lo mo tam ma hi azil nuam tia de kha zil tak ma zil di tam ma hi okay yai gen de ai kha zo nai le ma mi pi te kha engage ki siam loi ve lam engage ki siam lo lu su lew le ki phong lo ngai sak ki lo le a thu gen te main poi ki sa lo mo ki kha a chang banga ko mun khat a biakin min la kong gen ki de ki bang en lam dang sa lo thu gen pa la gen chi pian ma gen a mi pi tam zo za som get hom ni di lu su ve ku sing tang lam kha da ya lu su ve ku ken le lam dang sa lo an thu gen kim lang ding to nga khen kha den chu over smart leng samai thei mo hi le easy le chai practice ngai cha ke la ding to nga hu tu pa mi pi te lu su lo tel phong photin ka chi mei ve wa zo man le hong phong photin chini cha thu gen sun zo men chin mi tam pin le ham phat pi de ve lu su sa chu kwa man thu gen ham phat pi lo de cha wa za ga has a speaker a na duty
nami piti alu suka ahon ngai sakkewa ucha om nge le na duty chu bang attention na grab de ma ama om dan dana na kha azan mok lok de abul tung lai bek na uchi de ma minute som tan bek attention na draw te de draw te ka chi changa bel khen khat te chu lu hi mu te de bang le om tham de huai te chu attention draw de ma lu su lo de bang chia ma gen de ucha minute som hun na pek zo nung alu suk te ta ko ala la amau thui ta hi la le e lam ten chu ki buai pi vet lo lu su le le ki phong tuan lo cha ki omoi kha hoi lo ve nami pi te lu su kwa le kwa mo puak thu gen tu pa mo puak ke ve na phot de biagin sung le kong gen lai dia biagin sung bang ai ki ma pa ma tu te alu suk nge le alu su lo pe ni phong de ve thu hoi ngai khe de ki ha sot nai ve ki bang ka kyanga te lu su bang ya mom le kal yang khoi cha tat je ki ngai u chang halun china mau le za thada tuan lo man siam mo le ikipan pi to ngai ve lu su gi chi huang hen khat te chi dam lo dam doi ne sa chini luna dam doi ya banga dam doi ni sang kuanom adam doi hat lua hi amai cha lu su hom ai ke le kholum lua in mut suwa kai ke le ka ni guk sung ki gin ni tan na se ma kwan pathian ni pen atut zek changa lu su suak pa ome ve wai te bang thei siam loi thei siam kom ma phong de ve in mut sak de lo ai mut mo kwa le banga ham phat pi ding mo bia ke nong kaya thugen lim sak lo thugen zalo wai mut san wala ham phat pi om loi ve lo kwa na wa sem lo mu na va in mut da ta ni tak lam cha in lam pai to ki bang ni ve wai ja ka i phong ding u ki phong to di mi pi te le wai kha kong nget na hi le mo ki le kain mut khak tak le mo ong phong we ke le za thara to an lo ding chi to ki sai kong gen bi hen na okay mi pi te kha attention na grab thei nga abi taka minute nga ki patung 5 minutes within 5 minutes ami pi te ngai sak na lim sak na lak thei kia le minute nga zo cha nga za som gya tin ngai sak no lo ding sao wai jaga minute nga ma sa pen kha topic bang pan pa the thu lo di topic apoi mo dan khong ka thu gen na ngai khat wa len ham phat pi ding u chi khong ma wai te khong gen phot di amau suk lung rut phot di chi hang a khen khat ten happy bolo zen minute som le nga minute som ni lam hello zat hi lai we about 1 hour ago babar tuni tak pen a hi dan danong hitamai dia ami south internet kha
wifi le chu ki jang thawa hi abang chia tu jan kha anamit thot anamit chiang anak ki lockout in china ki lock in lo chi dan no hong on om mai ki le ya video te mai te pai lo chi dan do hong ma a first night a hi to ki to ne nai ki thei sia me dewa jing chang a kha ipil wang zo do dewa jing chang ang tel thei den o mo le mi khat kha ka hon request dia yong pan pi den ang pan pi ka chi chang a bang yam ngien di chi ram zo lo na ka lockout kha khiam internet ha lo zia ka bang yam buai na om leng call di mi khat kha set lang ma hi le da kal tam lua bei man lo dia kha miss out lo dia chin wam dan kai ma jing chang a mi kharong pan pi diang ngen lang bang china sawa le lung lu thoi na saw ya a microphone u kha pai theya long pau leo chen poi non lo wai ai kele nung pau nop ke wa le message agak leo chen lung lu thoi na sakwa public speaking kasin nuam na chiwa le yai tua kha alam pi diong pe ding ka hi ma lung lu thoi sa tu jan le nuam ka sa na chiwa le ni tak thum afria la hi topic to ki sai vaki piak thi a hi kia ma wai ja ka lung lu thoi ya ka jil be nuam na chiwa le jil be di dan chu alung ru tian khang kon tek leo chen kal khat sung yam ai ke le a video record sa ya mena ai public speaking training ha ka hon sai dia ki man chicken ha ki man chika sang khat tan ko ngatel thei din kha kong hi dia yu sang khat tan ka chi cha chu ke sum seng za 10% 5% le ching lo wai sang khat tan ho nga kong hi dia asai de dan pian cha chu kong gen mai ke dia voice video record sound peleng chu internet awol le poilo no man hunu nana en thei din ai wa ma daka tampi dak 30 hours su ka hi ngap ke ya apoi mo diak teng 10 hours tang hiam ka hon bol dia vai kha sang khat tan khong atel thei din kong bol de uchi la mai ke la live class atwa da na dak kal khat sung ni khada dak kal ni class la lang le wai le alam pi khada hi ma lung rut te na contact leo chen chi ha wai tan kong gen di in jing chang adi kha jing chang adi kha bang topic hiam enjol dia ya topic te kha akilem dan danang pai pi ding hi lo ka hi ma poi mo ka sak ma sak khoi ka sak hi to lel ding ka hi aban barang sun zom di lo life and career transformation ma career guidance to kisai ya motivation to kisai ya wa zo career guidance wa zo study skill okay jing chang kha life and career transformation hi dia lungsim mindset te bang chida na bol de lo ching wai zo dia nei kele I personality kele I habit si character te bang cha bol de chi te ma e jing chang nai ki kum dia alung lut te khai tel non diwa mi tam to pinung tel le azia kha free athil sai chi kha thil ta mai hi lo wai ken kha certification course le lai bui le tam tak kana jil kum nga lam ki sak lok na preparation kana bol la hi asumale ala kasim kana si ngai ma wai jaka kha I khot tang ni na ham phat pia I khot tangin mason na nei di chi ka de zia ka le afria kong sa ya hi wai jaka tel hon tel tu te nang nangai poimo pion lan I tanaw te ya I class group yam I WhatsApp group te kha ana forward zone in I mi khong na chel pi le chen chi kha kon nge nai ma azia kha anon chai chi bang khi no lo de anon cha seminar sai di leng tua da na live class sai di leng le minimum aza khate ve session khatel man tu chianga ni dang ke tel lai khong azanga khong ni ve cha dakal thum se vatel man online ma webinar cha tel man kha janga khong ni ve ni danga afria tel kha mong lo ke hi cha webinar tel to kha friend ke tel second chen no le
thi to so mi dang na jong pi lo chen mi tam pi lan mi aza sima sanga simon tel hen lan ham phat pi le huai ve ka de ma ngai kha kong nai lan tu zan ya top ta nong tel e kinom taka na tel e te tunga ki pa thu ka hon ge na e tuai thei te kha zat khia thei za zain jang khen a thui jak te kha gen khia thei za zai nong na gen gen som sak leo chen ki pak lo din ka hi chi kha kong gen hi le ma e alung rut zil be nuam te nang kon tek leo chen chi tan ka hon zo di ka ki pak lo no lama gen no po ma le e ka hon hong zol dia message ya mang type leo chen a voice ana gen thei ke wa le ma about an hour ago chi dana ka sim khak pen kha message na hon type pen wei ma ki zama ave ka ke record kha thawin te chi kong be lap de yai recording kha kong zo dia voice again nut a zoom bang ya mi om khak le chi na ke holam leng